Hello guys, tasking up yang subha yang epi shakni ka channel ka jong amo. Ka vlog tasking kalau ngabak compare. Ba shwa bangan pen I yakni ka vlog kwa ban ong epi mau wat ju. Nomor bangan ong epi ngam tadan interest ya ka politics mah ya ka ba menta. Subha wat ya wat ya join ya kani ka video ka jong asa ka politics. Ni ka shit ata kali. Tasking kalong special nomor ba itai madam jong taka school atek singa mentala don la si arbana lai banahi yong nga wan mi sa school jong se ba amunek wan pet lem ka school ka jongi mo kata ka school ka don prengka jing jar la bonong kumta te na shem jing e ban lek nomor ba ngamde nong mi khmat mo te wala kataru ila penbor kila kerpat kadam tasking nga lek chathie ba ngam nang batai kalong kana ka jinglet ka jongaru kam ngam das unang daban batai bang let chathi ti sakaway nga mut panong ba ki vlog ka to ka barem let si don kitu ki bam sothu to ka audio nomor balai ka YouTube ka bu hi kitu ki change hi ka to ka auto dubbing te lada pi snow ba ka sor jonga kam sawang tu kapak daki music lane ki kenjasur ki ba pipim sothu let setting jong YouTube tu setting YouTube video pi ha jrong sa common pin itu ka setting te le untuk audio ai be saka original audio bat pin sai I ya ka pin sai sngo itu ka sor ka jonga mo itu ka vlog chiong te bat ba kani ka first time ba le si ka compare ka vlog jonga man ka por nga ring be ka to ka front camera te ngam cek ba di benring ka back camera mo te matang la check ngala long ngala wat jing tip apa YouTube jang la I ba kili akum ne te kala kambas si tharai nganget ka quality te katahi mentan start na kali ngalit sa para jonga phila ju I ki vlog barem ru kiban te ngalit lang badu sabah ni saboy ka set ni so banyap te katahi ngan sa sham pi shibet dala kendu kiban an spin I school shibet di pi ki khna bat ba ka ka jing kerpat ka jongki nomor ki ong ba ki ka kerpat dai te ngan spin I pi kata shibet mah te menta pi I kiban ru lawan akan nak isu kali banyak ikiban mentang inlet nya stu kaskul sengkasi mah apa tipo maupun sesa tan kerdam mau kerdap itu kibat tan ni kitab kamdai kata maupun ksat ibadan sipo jan dam sistema jan miam sistema kade ibadan siserum marki snong si saboi kibun ha belong har tali untuk bekerteng kaju kum ka solia kaki syar itu hai maupun solia an kemudian saya silong lu ka pentor ka don silong sini rudan te nang thamai silong sini rudan nang thamai te actually gitu ki basa sekitar nang mensong ki ba sa satu rudan ka mau teneng sini rudan ka mau teneng mah satu ka dai tang dong sini de snong te kita hi mentang let no siapa maupun let visit atau school mah tama kumbang ngipi meneng am dei unong mi khmat takada sung ba wat ya mas ong kumta la kendo inong mi khmat hi om dei ra o dei ong dara bakla mas ker kumta bakala kendo mi khmat ha te am dei unong mi khmat takada wat link ra yang as politics not interested so katahingan spin I direct baca sekolah mah mentang la poe ni ka jakapan ayu sa school kali penet sa school ta kam la ra nomor ba dani jiking baret mah bang PI bang aya kan bawa untung ni ani untung sini he bang bang non bang piknik ni bang piknik sini mah 100% baik pergi sia kani ka wa untung mah ni sini kani ka jaka sini tangam pajupoi ni ka wa untung bang na tai bangi poi mangi karet bah kam dadan mau kam mah se latip kum ni teh bala dai tresnong dang tip matahi nomor kam dai ra actually ngam di tresnong ngadai na perombong kam jangai kendiat te da tip mentah kum ni teh hab yawan pam piknik no sini kampas ke sekolah te ke sekolah la bani te mata nya sti sekolah te iti mes pokol yang ngam cek rai dai mano ngafun ru ka thot kana duak sane te anet bihan thian kali bihan thian nomor ba
Tak kena. Kena. Itu kamu nak gitu orang tu lah. Nanti teh pen IBP dak poin teh mah. Bani igi kena kita ngah. Sare Plau School try kita ngedap bamja try. Ya smart ai kena pen khoi ya school. Smart ni kena mah. Kan ni di tengah school Sengkasi bulan ni mah. Kelas ya kan ni? Kelas 4. Ya kakak na. Kayak tu. Jubab. Pikir teng na? Pipat. Ni. Tai. Tu. Kita ibat. Jubab. Tu wei. Tai wei ibat. Oh, senrang sini kentai situ mah. Ya sal maupun bara. Dari mana ni wei? Mau kerdap. Saya pelekot bahang mah. Ma. Pelekot bahang bara. Saya kentai ibat. Pelekot bahang dah. Tak. Kini pun di kelas ayu ngambil dah. Kan di kelas nursery na. Hai bro. Hai kamera buat. Hai kerteng kemna? Ha? Itu saya. Keren dah. Pipat. Kerteng kemna? Tep dah. Pipat kerteng kemna? Ya tu saya. Kopi kertas guna. Terima kasih ang. Ni wei guna tu. Mak milian. Sini ke tu ang. Tak kena. Kena tak kena. Saat ni mah. Ông hai. Ông hai ông tu ni. Ông hai. Di perbangawan hang ni so lengok ke bai mah nganmot ba ngam itu igin hikai baro andre iwe ini hikai di sino janga po school ini pila bani ni. Hai. Te nyelik sekolah po Fernando High Secondary School. Jadi kong ini itu renga nomor ba mencang asngat po dang school. Te mata la rekho kamne te mata ti la itu i pas 2010 no. Ngat 2013. Te mata i la hikai ni kelas hikai. Kelas 1 untuk kelas 5 LP. LP. Te hikai ni school Sengkasi ni po mauput kan. Te ngidang sudah di Syai kum tu mana school. Dan bak ba nomor mundan lat pi sini kum boong i ba yu. Ya tu mah so trap gitu. Amang. Storyteller London mah ila kebikiran kalak ka tot man mir pelep matsingiru pelep te layo chat sini dan bab ni school kidan channel tu ki pencak phone tengah Soviet ya pertama te kini kena beli ki kuat ban pen i ramak cepat jangki ban plek ki pat ba so skonya ra kamlong ru te ki lai practice untuk meneh te ngam ki ban sudah di sya mata ni lek sini ground mah pe ini kena bagi lek mak cepat te ngan song kai biti kena keli jengkeli nanti saya kena lu biti ki kamret song te po hai kena pi siapa lek kai mak pasra lek mak pasra song pet kai na tui le bek sa mana mah de yang to lek tu di eksa tatuai pa lek di Timi buku satri pat sadin. Ni wei pakerteng kem dah? Ha? Dan Habrida. Boleh? Habrida. Oh. Pipa lek kan macam pasrah. Lek kah? Kau lek kah entah. Kini kinong pikai sudah baru pat. Ong hai.
Gede. Ini seorang bekerja sini. Ông hai lượt bờ ông hai. Ông hai. Serang pemong ra. Aktor anyway. Aktor Udi. Ni pat keteng mana? Macam frisan. Jat. Ding dauce. Ding kumna? Jat ya? Oh, ding dau che mantap. Ni mai pat. Saan ah? Sama pun. Pisaan ah? Sama pun he. Layak cuti. Layak cuti. Alah pon giwai. Stay gini mah. Pen mas pas ni. Dah. Semua ngaruh musa perpandang kena bahan NCC rumah saya smart macam pas teh kau hai item segini kena kendian akan ni be ni dai ni masalah ni break ang iwan ni kuat ni kutu kemang red Mana? Hei, penye, kerja kamu na? Kerja kamu nak lah, ada bamca ni am. Ada bamca? Ada bamca. Itu kan ada bamca ni am. Hehehe. Siapa ada bamca lut? Ada lut bara. Sorry. Kuna bang bamca? Bang. Pisang kasih ya? Kasri, pisi apa? Tuh, pi. Barit ala song kas 5. Pas ni. Kita su dabi itu ka max pass ni kena. Setenat ba gila kai max pass ni kena mah. Pematang kedua image ngin keli image mah dan kam kai bin kuat dan keren. Dan ngin keli image mata. Kuat. Okey. Akan kam itu tembaki hela kena nangit entai lah Pak Ber ini semua teh tra so kita ada keren ni ngamut ring dan mana tambah kami ring marba ni lah kena kita ambil ring ni kok sudah fat kena bokli lah sudah fat marba dia lihat macam pas itu buat ni dengar bayu ini item sendiat kena marba semua picit di mes di sekolah makan apa sekolah smart am lihat macam pas tunjuk NCC dulu nak lihat RDC kan kemudian ada 5 dan ini sekarang cuma tentang kertas macam pas terkama dia nak liang jongaru masih kuman dulu kita kampung terhad berkipat ini disiat kai nombor bangi yang kedua ini kata kau bikat tu sen nama mungkin tuan sama ini kamba pemak pecah dengan sama kemangga jalan intasi kumba pi tu ingat apa mesti dekat sekolah ke semenjak deh semenjak
ngidot abut mulai mendapat iwa ilah desain dan luar usang. Lima keserkan kapus yo. Kita kataruh kena ini pun ha. Ngidot nadu nasri atau 5 ngidot sispa lalu berdua. Di keserkan kampek mo ini kami banai cikai berhati tangan mo yung nasyul. Ngambat si dan berbuno igini kai arlay ngut. Nak minta ketulok bangan ot lo dak cenga. Ba kini nikai lo kini rap lo ya kan man like seruan kena mo like stay kena. Ta kan yo ba ka kan man kendu ba pasukar kan i dan kan kecing jong i dan. Perba buat tip pertama ba mensua kidan arun i nikai di langsung ka government asasi yo. Tiwi la resign no. Sementara ini mes bapi nang ketulok jong i kaya ya ketulok i ban alang ni nikai ru kenang ba ki kena sekolah ni po Sengkasi LP School mah kin punta kin kiu sedrom kin yo jenang start te nakalian imes kajing kerpat ni jungi kalau mereka sarkar ba kin sobha ban pelam ban chung yang ni kai sulu den ya kata kajing kerpat imes bapa nakalian jungi lu jungar nga amin na kerpat lam hi mo ya ki bre ng sarkar ba kin ngarap kata ni ba ban ang siapa ba ni kwa rumah angu di nong ikmat mo kumbay tu imes iai amalie ban MDC marki la wani sini ki la kloy ban terwai ki ngarap ke jongki tamba kawai pat imes kajing kerpat imes katas pan kini ban chung kampat kamde yang MDC re ka education department kan pak kitu tiba pe ya blog tengah ki itu ki na education department da subhalik onglam lo awang ni po maupun sintan berumbang mah Sengkasi LP School ka Dunai Way Nengkai marla design sa online ni ki bikin nyarap mo laptop napo kan benar ya dalam itu Iministar kali itu Iministar marla kini kena sekolah ni kini nyarap kana trim lah kai bual mana mau trim tam uye bos trim. Tepet nyata. Ada ketiga, ada kecat, saya ada kecat. Kering ada biar keren begitu kini hikai itu bila sobha banyak share ketika video mau bah kenapa keserkar kan itu ya kan ke sekolah kan tunggeng itu hikai. Kiban belat haj apa kiban belat haj buat setiap lu mana ngaruh keren itu hikai. Nyelet no marbanyak beli cikgu kam gitu mah. Apa ya? Lagi kena tu kena biskun dan diba kambalan ini balan untuk kamparnya dan diba terdong lu. Entah karena itu nih kain nyelet mah. I'll see you guys on the road. Yeah, babangi minta lah yuk kuas kentian. Ang benam bam lu lem no, bang kuas ngarang kuas ban li kipeniat. School te itanat ki kena school ki noi kai ki long ba pariak ma kajing sen ei pat long kata kawai ma ba pli ti mes tilok baret jaka ban besahing ladi imban se ba i isen ei ni sia ki kena te long i pria lai bentai ka tulok ka jong i ma ya alang itu ki noi kai arngot itu we nei kai ti di sini jong a ko mangal ong mane te ngat kani ka video kan Sapriang harus ba kasarkar kan pet mau kini kita school ka education department nomor education department me kali ate nga aku breu bam juero party bam jupet party air tu ngasukkan nomor construction of road top notch kini government tambah education dekat plap an ka health ru kadan ni duna te bat pun kieu ya ka literacy rate apok ki snong kita apok state ke jengi tengi don kam ban penklanya ka education department tengah nget ba dak apoi kini video sa education department don kiba tre hang tu kiba ima kiba pe ini video subhai rap lem ya kene sekolah ni ma di school baret di school lapo snong te mar baka school Sengkasi ngai tu pi kam dai ra kom ki school balang mo pila banong nak berang Katolik ne presbyterian ki school Sengkasi kilang ba kitu ginyam Sengkasi kiba don tu ka snong kitu ki donit di pramaki ban mi ini sekolah tahni ya tu times ba dan tangkum ba kadariang mo hangni ki ba de da nyam khasi ki ba pli kat no hi ken la namar kim de ki ba dap ba biang ru te kada don kam ki ngarap na sarkar
ngamut dor ba inkren ya kani mentama ngaramut ba lesi ba din na yung mines sa ikom to dan kam hirap nangi te wala ka tarok nangi yung mines ng session meeting hi manpet ya kani ka ayo kani ka kay bang ngila manirap and then iporok jang haru iberkwak manirap inirap lang te katahi try ngan tukot na ka vlog hang ni kani kande ka mini vlog kande ka vlog bajrong to kawai bat sa sisian ngamot ong ipi ada ka audio dai pimiok semua ka audio salai antu po setting jong ka video hi antu hajrong dintu setting itu audio change ke original te tangkatahi I hope pin ya stunat ni ka vlog kan long ka ba syampang ni pisaru ngit pin support ya nga pin like share subscribe kum juru ublain dan rekat bat pi dan rekat bat nga bat baro lang hi te I'll see you in the next vlog. Bye bye.